Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang dihormati Bapak Ibu jamaah salat Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Alhamdulillah di pagi hari ini yang berkesenangan masih dalam keadaan sehat walafiat, sehingga pada hari ini kita dapat bersama-sama menuju tempat yang sangat mulia ini dalam rangkaian acara melaksanakan seluruh rangkaian ibadah salat hari Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Kesempatan dan kesehatan sesudah sebulan penuh kita melaksanakan rangkaian ibadah puasa, dan mudah-mudahan puasa yang dulu dilaksanakan ini mudah-mudahan dari awal sampai akhir ini mendapatkan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semakin ini dan semakin kita semua mulai. Baiklah, untuk acara pertama penyampaian tata cara salat Id, mohon nanti kesediaan Ustaz Roki, mohon kesediaannya. Oh, berhalangan. Dan Bapak Penghulu nih, mohon kesediaan Bapak Penghulu untuk menyampaikannya nih. Nah, terus selanjutnya Imam Paman dulu. Bapak Simpaman, mohon kesediaan Bapak Heri Adiansah. Heri Adiansah. Kemudian selanjutnya Imam Sholat Id, mohon sedia Bapak Ilham Malik. Bersedia nih? Alhamdulillah nih, tidak ada salah hari ini. Terus selanjutnya silakan Fatih Muhammad Muazzin atau Bilal, mohon nanti sedia sebenarnya Muhammad Sabir Wahyu Mandala. Siap ya? Alhamdulillah. Dan terakhir nanti Khatib, mohon kesediaan Bapak Hardianto untuk menyampaikan Khatib Islami pada hari ini. Baiklah, mungkin sedang dapat yang sampaikan. Lunas maaf atas waktunya, dan acara salat ini kita mulai. Tapi dahulu marilah kita sama-sama menghadiahkan satu Fatihah kepada almarhum almarhumah dan yang sudah sebelum dia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kesalahan-kesalahannya, diterima segala amal ibadahnya. Muslim Fatihah.
الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الله أكبر سمع الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم
ولا يود على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله أكبر سمع الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.